بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تعبیر و مسلمان بھائی سنگھ بیان اسیدہ عید کی مسنون عمل بیان توغنی عمل گی نیت کلویننا تابین بھائی جری امسن صدقہ جاریہ گی نیت تا اچن اناو مرم پانگ سنگھ دسو شیر توبینہ بھائی جری اہان با عید کی نمتا غسل توبہ ارو جب سنتنی انی صبح عید کی نمتا مسواک توبہ سنتنی اہم صبح عید کی نمتا منم نصیبہ طیبہ اتر طیبہ سنتنی مری صبح عید کی نمتا لیجب فی سنگ ادودگی خوائدگی ہین فب فی اما سیت پا سنتنی منگا صبح عید الفطر کی نمتا عید کی نماز سولدرنگائی کی مانگ دا کھجور نترگا اتھم بپوت اما چاب سنتنی ترک صبح عید کی نماز عیدگاہ سون بسنتنی تریت صبح عید کی نماز سولبگی دمک کھونگ نچت پا سنتنی نیپال صوبہ عید کی نماز سول بچت پا متمدہ لمبی امدگی چت کھبا حلق پا متمدنا لمبی امدگی ہندنا لاک پا سنتنی ماپل صوبہ صدقۃ الفطر ہائی بدی فطرہ واجب اویر بدی عید کی نماز سول درنگائی کی مانگ دا ادا توبہ ترا صوبہ عید الفطر کی نمتا عید کی نماز سول بگی چت پا متمدہ تکبیر ہائی بدی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہائی رب تکبیر اسی تب نہ ہائی رگا چٹ پا سنتنی اللہ نہ مسلمان خودنگ مکپو سنت سنگ اسی پانگ تھوک پنگمبگی توفیق پی نبی بو ایسنو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.